जायफ्रा ट्राइबेलनि हाखौ सेनानै लादों मारवाली बिहारिनो गथायदों मारवाली बिहारिया हा मालिकखौ नागिरनानै मोनाखै बे हा मालिकआ ट्राइबेला साइन होआबा मारवाली बिहारिया बेहाय इन्डास्ट्रि खालामनो हाया गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रिफोरखौ गायसननो हाया बिनि थाखाय जायफ्रा ट्राइबेल जानो थांगासिनो दं फाग्ला जादों বৰ্তমানৰ ট্ৰাইবেলৰ ক্ষতি নোহোৱাকৈ কি ফৰ্মুলাৰে অসমৰ বৃহৎ 6 জনগোষ্ঠীক এছটি কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে সেইটো ৰাজহুৱা কৰিবৰ কাৰণে এটা শ্বেতপত্ৰ প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে আজি সভাই আমি দাবী জনাইছো ট্ৰাইবেল সংঘৰ সম্পাদক আদিত্য খাকলাৰী ডাঙৰীয়াই যি মন্তব্য আগবঢ়াইছে এই মন্তব্য 1 তাৰিখে 50,000 মানুহে যোৰহাট ধেমাজি মৰাণ আৰু গোলাঘাট জিলাত এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে 1 নম্বৰ কথাটো হ'ল আদিত্য খাকলাৰী তেখেত ট্ৰাইবেল সংঘৰ জেনেৰেল সেক্ৰেটাৰী সকলোৱে জানে আদিত্য খাকলাৰী এমএলএও নহয় সকলোৱে জানে আদিত্য খাকলাৰী এমপিও নহয় সকলোৱে জানে আদিত্য খাকলাৰী ডাঙৰীয়া যদি কিবা এটা ক'লে যে আমাৰ জনজাতি টি ট্ৰাইব সকলক এছটি দিব নালাগে বুলি ক'লে যে গভৰ্ণমেণ্টে তেখেতৰ কথা মানিব বুলি ক'ত লিখিত আছে ক'তোটো লিখা নাই যোৱা বিটিসি ইলেকশনত 100% বিজেপিক ভোট দিছে সেইকাৰণে মই বিজেপি এটা শব্দওটো মই কংগ্ৰেছক আক্ৰমণ কৰা নাই बर'नि जोबथा दावहाया सोर बुंदोंमोन डिआर नाब्ला सारा बुंदोंमोन ट्राइबेलनि गेजेराव बर'फ्रानो देरसिन बर'फ्रा दंस जायोबा ट्राइबेला दंस जोबथा दावहाया सोरजों बर'फोरखौ नायनो हायो जायफ्रा ट्राइबेल जानो थांगासिनो दं साख्रिनि थाखाय नङा सरकारि सुबिदाखौ नङा जायफ्रा ट्राइबेलनि हाखौ 100 बिगा 500 बिगा 1000 बिगा सेनानै लादों मारवाली बिहारिफोरनो नामजारि खालामना होनो हायाखै थाखा फैसा दंबाबो समायना रमायना बिल्डिं लुनो हायाखै थाखा फैसा दंबाबो वाल बानायना लानो हायाखै बे हा मालिकआ ट्राइबेल बे हा मालिकनि साइन नङाबा मारवाली बिहारिया 50 बोसोरनि थाखाय 100 बोसोरनि थाखाय 150 बोसोरनि थाखाय 200 बोसोरनि थाखाय भारा मोना जायफ्रा ट्राइबेल 6टा जनजातिया ट्राइबेल जानो हायोबा बै मारवाली बिहारिफोरनो हानि नामजारि खालामनो हागोन गाव गावनि सेनानै लानाय ट्राइबेलनि हाखौ बिल्डिं लुनो हागोन समायना रमायना वाल होनानै लानो हागोन थाखा दंबाबो बिल्डिं लुनो हायाखै थाखा दंबाबो वाल लुनानै लानो हायाखै जायफ्रा ट्राइबेलनि हाखौ सेनानै लादों मारवाली बिहारिनो गथायदों मारवाली बिहारिया हा मालिकखौ नागिरनानै मोनाखै बे हा मालिकआ ट्राइबेला साइन होआबा मारवाली बिहारिया बेहाय इन्डास्ट्रि खालामनो हाया गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रिफोरखौ गायसननो हाया बिनि थाखाय जायफ्रा ट्राइबेल जानो थांगासिनो दं फाग्ला जादों ट्राइबेल जानो हायोबा जेरैबो सुबिदा दं बे आसामाव सा सानजा भारताव मंगलीय पपुलारफोरनि मादायाव ट्राइबेलफोरनि गेजेराव जोंनो देरसिन जोंनि सुबुं अनजिमायानो बांसिन थेवबो दिनैसिम जों नासयजादों सोबख'जादों मुगैजादों नेवसिजादों बासिजादों We are exploited, oppressed, suppressed and discriminated by the government of India. दिनैसिमबो जों नासयजादों सोबख'जादों आरो बासिजादों दिनै जों मोननांगौमोन मानसि बायदि थांनानै थानो थाखाय गावनि सिमा गावनि रायजो गावनि नखर गावनि हादोर बेखिनिखौबो दिनै जोंनो होआखै চুতীয়া জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত ট্ৰাইবেল সংঘৰ সম্পাদক আদিত্য খাকলাৰী ডাঙৰীয়াই যি মন্তব্য আগবঢ়াইছে এই মন্তব্যৰ আমি তীব্ৰ পৰিগণনা দিছোঁ আমি ইয়াৰ যোগেদি তেখেতক প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ যে 1981 চনতে ট্ৰাইবেল সংঘই চুতীয়া জনগোষ্ঠীক জনজাতি মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিব লাগে বুলি তেখেতে আপত্তিবিহীন প্ৰমাণপত্ৰ আমাক প্ৰদান কৰিছিল তাৰোপৰি মিচিং কেবাঙৰ দৰে সংগঠনে আমাক জনজাতি মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিব কৈছে কিন্তু তাৰ পিছতো আদিত্য খাকলাৰীয়ে খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীৰ অন্যতম ভূমিপুত্ৰ আদিম ভূমিপুত্ৰ চুতীয়া জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলৰ যি আপত্তি দৰ্শাইছে ই অতি পৰিতাপৰ কথা আৰু ই আচলতে অসমৰ খিলঞ্জীয়া লোকসকলৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যি মানে তেখেতে প্ৰকাশ কৰিছে যে এই খিলঞ্জীয়া লোকসকলৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই আৰু এইটো কথা ঠিক যে 6 জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰিলে অসমখন সুৰক্ষিত হ'ব আৰু অসমখন সুৰক্ষিত কৰি বহিৰাগতৰ যি আগ্ৰাসন চলিছে এই বহিৰাগত আগ্ৰাসনৰ কিন্তু বাধা দিবৰ কাৰণে 6 জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰি অসমক এখন জনজাতীয় ৰাজ্য হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ কথা মানে প্ৰয়োজনীয়তা আছে বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ যোগেদি আমি খাকলাৰী ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যে অসমৰ ভূমিপুত্ৰ খিলঞ্জীয়া লোকসকলৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত 6 জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে আমাক সঁহাৰি জনোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে 1 নম্বৰ কথাটো হ'ল আদিত্য খাকলাৰী তেখেত ট্ৰাইবেল সংঘৰ জেনেৰেল সেক্ৰেটাৰী সকলোৱে জানে আদিত্য খাকলাৰী এমএলএও নহয় সকলোৱে জানে আদিত্য খাকলাৰী এমপিও নহয় সকলোৱে জানে আদিত্য খাকলাৰী ডাঙৰীয়া যদি কিবা এটা ক'লে যে
আমাৰ জনজাতি টি ট্ৰাইবসকলক ST দিব নালাগে বুলি ক'লে যে গভৰ্ণমেণ্টে তেখেতৰ কথা মানিব বুলি ক'ত লিখিত আছে ক'তোতো লিখা নাই মই সেইটোৱে এটা আহ্বানে কৰিম এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিম টু অল মাই ফেলো ব্ৰাদাৰ্ছ so called the Adivasis so called the টি ট্ৰাইবছ তাতে যেনেকৈ সান্তাল আছে উৰাং আছে মুণ্ডা আছে কাৰিয়া আছে এইখিনি সকলক যিসকল আমাৰ ককাই ভাইসকল চাহ বাগানত মানে বাগানীয়া বুলি তেখেতসকলক এটা আইডেণ্টিটি দিয়া হৈছে তেখেতসকলক মই এটাই আহ্বান জনাওঁ যে আপোনালোকৰ 3টা MP আছে এটা আছে ৰামেশ্বৰ তালি তেখেতে MP হয় তেখেত নট অনলি MP হি ইজ অলছ' এ ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ আৰু ৰামেশ্বৰ তালিটোত সেইটো হৈ গ'ল তাৰপিছত কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসৰ আছে তেজপুৰৰ MLAটোৰ নামটো কি আছিলে আকৌ পাহৰি গ'লোঁ পল্লৱ লোচন দাস ৰাইজে কয় তেখেতক হাঁহিৰাম বুলি কয় 3টা MP থাকিও পাৰ্লামেণ্টত আপোনালোকৰ হৈ পেলাই আজিলৈকে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা মাত মাতা নাই কাৰ কাৰণে মাতা নাই টু দ্য টি ট্ৰাইবছ ব্ৰাদাৰ্ছৰ কাৰণে টি ট্ৰাইবছ ব্ৰাদাৰ্ছসকলৰ কাৰণে আজি তেখেতসকলৰ দুখ সুখটো কোনো মানুহে তেখেতসকলৰ গ্ৰিভেন্সটো ৰাইট জেগাত ৰাইট প্লেটফৰ্মত এড্ৰেছ কৰা নাই টি ট্ৰাইবৰ MLAs আছে সেই MLAs সকলে আজিলৈকে সদনত এটা শব্দ মই কোৱা শুনা নাই ফৰ দ্য ৱেলফেয়াৰ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অফ দ্য টি ট্ৰাইবছ ইলেকশ্যন আহিলে টি ট্ৰাইবছসকলক কি কয় আগতে কংগ্ৰেছৰ দিনত আছিলে কুলি আৰু কাণ কুলি মানে কাক বুজায় আদিবাসীসকলক বুজায় কাণ বুলি বুজালে মুছলিমসকলক বুজায় বিজেপিলৈ আহা দ্য প্ৰমোটেড বিজেপিসকলে চেম থিয়ৰিটো এপ্লাই কৰি আছে আদিত্য কাকলাৰীক আপোনালোকে গালি দি লাভ নাই আদিত্য কাকলাৰী তেখেতৰ যিটো ডিউটি হি বিং দ্য জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী অফ দ্য ট্ৰাইবেল সংঘ ইট ইজ হিজ ৰাইট it is his duty to raise a voice to speak on behalf of the tribal people of Assam so called the Deuri missing boror kan teketok ami daityo dia ase he kane tekete hetu teket prokar korise on behalf of us kintu apnalokor MLA thaki MP thaki apnalokor an ki president of this country India president kun hoy Drupadi Murmu who is she belongs to a Adivasi community teketor osor apnalokor abedon nibedan korisina kora nai aji je ohomot চাহ বাগানৰ ওচৰে পাছৰে মাটি থাকাখিনি কাৰ হয় আপোনালোকৰ হয় আপোনালোকে কোন হয় টি ট্ৰাইব হয় সিন্স আপোনালোকে কৈছে 200 বছৰ নালাগে আজি 100 বছৰ নালাগে 200 বছৰ বহুত বছৰ আপোনালোকে তাত বহ কিন্তু আপোনালোকৰ MLA ফৰ এক্সাম্পল পৱন সিং গাঠোৱাৰ আপোনালোকৰ ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ আছিলে সেই পৱন সিং গাঠোৱাৰে এদিনো সদনৰ নামাতলে কংগ্ৰেছৰ দিনত তেতিয়া আপোনালোকে কিয় আপোনালোকৰ MP সকলক কিয় গালি নিদিয়ে আপোনালোকৰ MLA সকলক কিয় গালি নিদিয়ে আপোনালোকৰ ইনসেন্টিভ বহাব লাগে আপোনালোকক ডিসক্ৰিমিনেট কৰে আপোনালোকে এটা শব্দ নামাতে আপোনালোকক এক্সপ্লইট কৰে নন ট্ৰাইবেল সকলে যিবিলাক চাহ বাগানৰ মালিকখিনি সেই এক্সপ্লইটেশ্যন ডিসক্ৰিমিনেশ্যন অপাৰেশ্যন সাপ্ৰেশ্যন কৰোঁতে আপোনালোকৰ ছাত্ৰসন্থা আপোনালোক কিয় নিমাতি হৈ আছে দিস ইজ মাই কুৱেশ্যন টু অল মাই টি ট্ৰাইবছ ফেলো ব্ৰাদাৰ্ছ ইন আছাম खालि फुजानि बम बेरदों खालि फुजानि फरखा बेरदों जायफ्रा माहाजोन 20,000 30,000 50,000नि बम बायनानै फुजानि बम बायनानै गावफुंदों बै समाव एक्सएनडिपिफोरनि दावहा बा एनडिपिनि समाव सारनाय दावहा बे समाव सरकारि जायफ्रा इन्डिया आर्मी आसाम पुलिस दखानिफोरखौ एटम बम फाननाय फरखा बम फाननाय जायखिजाया फुजानि बम फाननायखौ इन्डिया आर्मी आसाम पुलिसा बन्द खालामनो गोनां जादों जायफ्रा कम्पानिफोर आसाम सरकारनो इन्डिया सरकारनो टेक्स होयो बिथांमोना लस जायो फुजा बोथोराव फुजानि बुस्थुखौ फाननो मोनाबा इन्डिया आर्मी आसाम पुलिसा बन्द खालामनो गोनां जादों सोरनि थाखाय एनडिपिनि सोमावसारनाय एक्स एनडिपिनि गारबोनाय समनि सोमावसारनाय बै समाव एक्स एनडिपिफ्रा सुबिदा लायोमोन बा एनडिपि आफादा सुबिदा लायोमोन कालि फुजा समाव AK-47नि गुलि गावफुंनो गिदिर गिदिर बम बेरहोनो बेबायदि समाव इन्डिया आर्मी आसाम पुलिसा बन्द खालामनो गोनां जायोमोन दखानिफोरखौ एटम बम फाननाय फरखा बम फाननाय जायखिजाया फुजानि बम फाननायखौ बन्द खालामनो गोनां जायोमोन नाथाय जायफोर बम बानायग्रा फुजानि बम बानायग्रा सरकारनि टेक्स होनानै सरकारि जायफोर इन्डिया आर्मी बा आसाम पुलिसा मानो बन्द खालामनो गोनां जायोमोन बर'नि दावहाया माबायदि महरजों सोमावसारबोदोंमोन गावनि कालचारजों सोमावसारबोदोंमोन रावनि
थाखाय सोमावसारबोदोंमोन, आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारबोदोंमोन, बोरला लानानै सोमावसारबोदोंमोन, लावथि लानानै सोमावसारबोदोंमोन। बर'फोरखौ सोर मानसि बुथारनो, बर'फोरखौ सोर आखायाव थुंग्रि लानो, आखायाव हाथियार लानो सोर फोरोंबोदोंमोन? बर'फ्रा गिबि सोरजोंबा दावहा नांनो रोङाखै। बै बर'फोरखौ नायनो हायै, बर'फोरखौ गाग्लोबग्रा बै हारिया बर'फोरखौ इनाय थुंग्रिजों, सिलायनि गुलिजों नायगार नायगार जिनाहारि खालामनानै बर'फोरखौ गाग्लोबबोदोंमोन। बिनि उनाव बर'फ्रा आखायाव थुंग्रि, बोरला, हाथियार गावनि कालसारजों सोमावसारनो गोनां जादों, गावनि रावजों सोमावसारनो गोनां जादों। बर'फ्रा बै गाग्लोबग्रा हारिनिफ्राय सोलोंनो गोनां जादों। नाथाय डियारनावला सारा जोबथा दावहाखौ बर'फ्रा सोरजों नांनांगोन बेखौ फोरमायबोदों। ससियेल मिडियायाव जोबोद दावराव दावसि, 6था जनजातिखौ लानानै ट्राइबेलफ्रा गिनो गोनां जादों। जोबथा दावहाया सोरजों होननाय बाथ्राखौ डियारनावला सारा फोरमायबोदोंमोन। बे बाथ्रायानो दिनै बेरखांदों। जोंखौ नायनो हायै, जोंखौ सोबख'ग्रा, नासयग्रा जातिफ्रा बै 6था जनजातिखौ थुलुंगा होदोंना होआखै? डियारनावला सारा बुंदों, ट्राइबेलनि गेजेराव बर'फ्रानो देरसिन। बर'फ्रा गैयाबा ट्राइबेला दंस'। बर'आ कालसारनि दावहा, रावनि दावहा, आखायाव हाथियार लानानै दावहा आरो आन्दालन। ट्राइबेलनि जि सुबिदा, बर'फ्रा जा मोननांगौ सरकारि सुबिदा, बे फिसा फिसा, जायफ्रा फिसा फिसा गावखौनो 1 घन्टानि थाखाय, आधा घन्टानि थाखाय ट्राइबेल बुंनानै लाग्रा, 10 घन्टाखौ बै जेनेरेल बुंनानै लाग्रा, आधा घन्टा 20 मिनिटखौ ट्राइबेल होननानै बुंनानै लाग्रा बै फिसा फिसा ट्राइबेलफ्रा ट्राइबेलनि सुबिदा, मोनफ्रोमबो सरकारि सुबिदाखौ लाबोदों। गिदिर गिदिर ट्राइबेलनि सुबिदाफोरखौ बे फिसा फिसा ट्राइबेलफ्रा मोनबोदों। नाथाय दिल्ली सरकारनि खाथियाव, गुवाहाटी सरकारनि खाथियाव ट्राइबेलनि जानानै फंसेबो गसंनो हाया। बर'फ्राथ' सरकारि सुबिदा लानांगौ समाव आन्दालन खालायनो थांबाय, ट्राइबेलनि खथायाव सरकारि सुबिदा फैबाय, बे समाव सुबिदा लानांगौ समाव बर'फ्रा दावहा नांबाय। बर'फ्रा जेरैबो राहा लामा गोथेनानै थाबाय। नाथाय बै फिसा फिसा जायफोर ट्राइबेल, बिथांमोना मोनफ्रोमबो सुबिदाखौ लादों, मोनदों। नाथाय दिल्ली सरकारनि खाथियाव गसंनानै बाथ्रा बुंनो हाया, गुवाहाटी सरकारनि खाथियाव गसंनानै बाथ्रा बुंनो हाया। बेबायदियावनो बर'फ्रा बा ट्राइबेलफ्रा जेबो गोरा बाथ्रा बुंनो हायाखै। बे बाथ्राखौ लानानै डियारनावला सारा बुंदों, बर'नि दावहाया, जोबथा दावहाया सोरजों? जायफोर 6था जनजातिखौ थुलुंगा होग्रा, बर'फोरखौ नायनो हायै जोबथा दावहाया बिसोर। दिनैनि समाव जायफोर लेखा गोरोंफोर बा जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव 6था जनजाति जायफ्रा ट्राइबेलनि मुङाव सुबिदा लानो थांगासिनो दं, जायफ्रा आसामनि खना खनला ट्राइबेलनि हायाव गाग्लोबनानै दं, थाखा फैसा दंबाबो न' बां लुनो हायाखै, थाखा फैसाया बस्थाखि बस्ता दंबाबो गाव थानाय बे ट्राइबेलनि हायाव गाग्लोबनानै थानाय बै हारिफ्रा थाखो थाखो न' लुनो हायाखै। जायफ्रा बाहेरानिफ्राय फैनाय, जोंखौ नायनो हायै आसामाव जाय गिदिर हारि ट्राइबेलनि हाखौ सेनानै बै बाहेरानिफ्राय फैनाय मारवाली बिहारिफोरनो गथायनानै होदों। मारवाली बिहारिफ्राबो गिदिर गिदिर बे ट्राइबेलनि हायाव इन्डास्ट्रि खालायनो हायाखै। जायखिजाया ट्राइबेलनि मुङाव जायफ्रा 6था जनजातिफ्रा ट्राइबेल जानो थांगासिनो दं, बिथांमोना ट्राइबेलनि मुङाव बा ट्राइबेलनि मोननो गोनां सुबिदाफोरखौ मोनाबाबो आपत्ति गैया। नाथाय बै गावसोर सेनानै लानाय हा, गावसोर गाग्लोबनानै होनाय मारवाली बिहारिफोरनो हा होनाय, बे हाखौ बै 6था जनजातिफ्रा ट्राइबेल जानो थांगासिनो दं। बिथांमोना बे हानि सुबिदाखौ मोनोबानो आरो जेबो नांला। थाखो थाखो गावनि न' सिङाव आलमारियाव थाखा दं, थाखा थामालाय मा जानो? बे न' बिथाया ट्राइबेलनि हा, बिथांमोना जेनेरेल, बिथांमोना बे न' बिथायाव
समायना रमायना न' लुनो हायाखै समायना रमायना वाल होनानै लानो हायाखै ट्राइबेलखौ गाग्लोबनानै लानाय हाफोरखौ मारुवालि बिहारिनो होनाय बे हाफोरखौ मारुवालि बिहारिफ्रा गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रि खालामनो हायाखै मालिकानो ट्राइबेल जानानै दं ट्राइबेलखौ आथिं हमनो गोनां जादों ट्राइबेलखौ लाजिनानै बै जोंखौ नायनो हायै हारिया ट्राइबेलनि हाखौ गाग्लोबनानै दोननाय ट्राइबेलफोरनि आथिं सिङाव थांनो थाखाय बा ट्राइबेलनि आथिङाव हमनो थाखाय बै नोंथांमोननि हाखौ जोंनो 100 बोसोरनि थाखाय 50 बोसोरनि थाखाय 10 बोसोरनि थाखाय 150 बोसोरनि थाखाय जोंनो मोनसे एग्रिमेन्ट खालामनानै होननानै बुंनानै लाजिदों जायफ्रा जोंखौ नायनो हायै हारिफ्रा ट्राइबेलनि हाखौ गाग्लोबनानै पिक्साराव ट्राइबेल थै साननाय हनाय जेनेरेल मारुवालि बिहारिफोरनो हाखौ गथायदों बे मारुवालि बिहारि लानाय हाया आसामनि दाब दाब जायगायाव बे ट्राइबेलनि हा जायफ्रा मारुवालि बिहारिफ्रा बे हाखौ गाव गावनि मुङाव नामजारि खालामनो नाजादों बे जायगायाव गिदिर गिदिर बिल्डिं खालामनो नाजादों नाथाय हा मालिकनि खाथियाव जेनेरेलफ्रा लांनो हायाखै लाजिदों हा मालिकखौ नागिरनानै मोनाखै नाथाय जोंनि बर' हारिनि जायफोर ट्राइबेलनि लिडारफ्रा अबेयाव बावगोमादों सरकारि सुबिदा नङा माखासे साख्रि लानो थाखाय पार्सेन्ट जेरै ट्राइबेलनि गेजेराव 60, 70, 80 नाम्बार लानानै 60%, 70%, 80% लानानै ट्राइबेलनि सुबिदा लाग्रा बेखौ नाजायाखै जायफ्रा ट्राइबेलनि हाखौ गारि लानानै मटर साइकेल लानानै गावनि सिमाखौ नुहुरस'यै ट्राइबेलफोरनि हाखौ सेनानै लानाय बा ट्राइबेलनि हाखौ सेख'नानै लानाय जायफ्रा दिनै मारुवालि बिहारिनो हा गथायदों बै मारुवालि बिहारिनो नामजारि खालामनो हायाखै मारुवालि बिहारिफ्राबो गावनि गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रि खालामनानै लानो हायाखै हा मालिकखौ नागिरनानै मोनाखै ट्राइबेलनि हा बे हा मालिकआ ट्राइबेल बे हा मालिकनि सिगनेचार नङाबा बे हा मालिकआ मण्डल अफिसाव थांनानै 50 बोसोरनि 100 बोसोरनि 150 बोसोरनि 200 बोसोरनि एग्रिमेन्ट खालायाबा गिदिर इन्डास्ट्रि खालामनो हाया बिनि थाखाय दिनै फाग्ला जादों बै 6था जनजातिफ्रा ट्राइबेलनि हाखौ गिलु फालु सेनानै दिनै नामजारि खालामनो हायाखै मारुवालि बिहारिनो नामजारि खालामना होनो हायाखै गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रि खालामना होनो हायाखै बिनि थाखाय बिथांमोननि थांखिया बे बाथ्राखौ लानानै बर'आ दंस जाबानो ट्राइबेला दंस बे बाथ्राखौ लानानै डिआर नाब्ला सारा सानसे समाव बर'नि दावहाया सोरजों ट्राइबेलनि दावहाया सोरजों बर'फ्रा जोबथा दावहा नाङाबानो ट्राइबेला जोबथा बे बाथ्राया डिआर नाब्ला सारा 20 बोसोर 25 बोसोरनि सिगां बुंबोदोंमोन बे बाथ्राया दिनै बेरखांबाय बै 6था जनजातिखौ ट्राइबेलाव सोसननो हायोबानो ट्राइबेलनि हाया दंस ट्राइबेलनि साइन नङाबानो जाय मालिकआ हा मालिकआ थाङाबानो मारुवालि बिहारिया बेहाय गुदाम बानायनो हाया इन्डास्ट्रि बानायनो हाया मारुवालि बिहारिफ्रा गावनि मुङाव नामजारि खालामनो हाया नाथाय जोंनि साननाया ट्राइबेल जाबानो साख्रिनो अबेबा लननो अबेबा साख्रिनो बेखौ नोजोर होआखैबो जानो हागौ जायफ्रा गिथाव बाथाव ट्राइबेलनि हाखौ 200 बिगा 500 बिगा 1000 बिगा ट्राइबेलनि हाखौ गाग्लोबनानै लादों बे हाखौ बोरै मारुवालि बिहारिनो नामजारि खालामना होनो हागोन बोरै गाव गावनि थाखा फैसाजों समायना रमायना बिल्डिं लुनो हागोन जायफ्रा बर'फोरनि बा ट्राइबेलनि हाखौ गाग्लोबनानै लादों थाखा दंबाबो न' लुनानै लानो हायाखै थाखा दंबाबो वाल होनानै लानो हायाखै बे हाया ट्राइबेलनि बे हाया सानसे समाव ट्राइबेला सेनानै लागोन बा बर'फ्रा सेनानै लागोन बे बाथ्राखौ लानानै फाग्ला जादों ट्राइबेल जानो थाखाय যে ইয়াতে এই গাঁওখনটো গোটেই বিজেপি এই গাঁওখনে যোৱা বিটিচি ইলেকশ্যনত 100% বিজেপিক ভোট দিছে সেইকাৰণে মই বিজেপি এটা শব্দওতো মই কংগ্ৰেছক আক্ৰমণ কৰা নাই কৰিছো জানো আধা ঘণ্টা কথা পাতিলো মই ৰাজনীতি কৰাই নাই কাৰণ যদি মানুহক আমি কৈলো ডেকা শক্তি ডেকাতে আছে ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে ভাবি ল'লে যে কিবা গভৰ্ণমেণ্টে তেওঁলোকক জামিনে দি দিলে নেকি যি ধৰণে আমি কৰিলো জেলতহে পঠাইছে ক'ব লাগিছিল যে আজি এটা ন্যায় প্ৰক্ৰিয়াত ডাঙৰ বিজয়
আদালতে তেওঁলোকক জামিন নিদিলে, জেলত পঠিয়ালে। যদি আমি ক'লোহেঁতেন জেলত পঠোৱালে, তেতিয়া ইয়াত বোলে 5 ষ্টাৰ জেল, অমুক জেল, কচুক জেল, ইয়াত এয়াৰ কণ্ডিশ্যন আছে, অমুক আছে, এইবিলাক যিবিলাক উলিয়ালে, আজি সিহঁতে একযোৰ কাপোৰতে আছে, মাটিত শুই আছে, পকাত শুই আছে। এতিয়া তেওঁলোক গোটেই কেইজনে, আজিতো কোনেও দেখুওৱা নাই যে আজি ইমান দিন মাটিত শুই আছে, তাৰ ভিতৰত বিচনা এখনো নাই। যাব, আপোনালোককো লৈ যাম। ভিডিঅ' কিয় ল'ব নিদিব? আপোনালোকে ভিডিঅ' লৈ যাব। তেওঁলোকে আজি মাটিত শুই আছে, এযোৰ কাপোৰ পিন্ধি আছে, ঘৰৰ মানুহ পৰ্যন্ত আহি লগ কৰিব পৰা নাই, যি কাৰণে নহওক কিয়। গতিকে যেতিয়া সঁচা কথাখিনি আমি যদি ৰাইজক জনাওঁ যে জুবিনৰ ঘটনাৰ লগত জড়িত এজনকো আজি 16-17 দিন হৈ গ'ল আমি জামিন ল'ব দিয়া নাই, পজিটিভ কথাখিনি ক'লে যুৱকসকলটো আশ্বস্ত হ'ব। এতিয়া যুৱকসকলৰ মোৰ ওপৰতো খং আছে যে ন্যায় দিয়া নাই, কিন্তু ন্যায় আমি যে দি আছো, জামিন ল'ব দিয়া নাই। এটা এটাকৈ চবক ধৰি আনিলো, চবে জেলত সোমাই আছে। আপোনালোকে যদি কথাখিনি পজিটিভ কয়, কালিৰ পৰাই পজিটিভ হৈ যাব যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে আজিলৈকে এজনকো জামিনত ওলাব দিয়া। উল্টাহে কৈ থাকে, এই সুপ্ৰিম কোৰ্টত কেছ কৰিলে, কেছ হোৱাই নাই, লগাই দিলে বোলে এইখন জেলত তেওঁলোকক এয়াৰ কণ্ডিশ্যন ৰুমত ৰাখিব, বোলে এইখন 5 ষ্টাৰ। এজনে ড্ৰোনৰ পৰা ওপৰত ফটো ল'লে, লৈ কৈ দিলে এইখন ৰিজৰ্ট। হ'ব পাৰে নেকি কওকচোন? জেলটো জেল, এই নতুনকৈ জেল বনোৱাৰ কাৰণে নতুন নতুন লাগি আছে, কিন্তু ৰেজৰ্ট হ'ব পাৰে নেকি? জেল লকআপ ৰেজৰ্টত থাকে নেকি? মইতো নিজে জেলখন চাই গৈছো, আপোনালোকো মোৰ লগত আছিল। এখন ৰেজৰ্ট হ'ব পাৰে নেকি? বাক্সাত নানিলে বিতৰ্কিত ব্যক্তিকটো যাওক 14 বছৰ কাৰাদণ্ড হ'ল, ক'ত ৰাখিম? অসমৰ কোনোবা এখন জিলাতেতো ৰাখিব লাগিব। চেণ্ট্ৰেল জেলত থাকিলে গুৱাহাটীৰ মানুহ যদি ওলাই আহে, এতিয়া ভগাই যোগাই ৰাখিব লাগিব। নাই, আদালতে কালি ধৰক শাস্তি দিলে যে জুবিন গাৰ্গৰ ঘটনাৰ লগত জড়িত শ্যাম কানু মহন্ত, সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাক 14 বছৰ যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড দিয়া। ক'ত ৰাখিব? অসমৰ কোনোবা এখন জেলতেতো ৰাখিব লাগিব। তাৰমানে আপোনালোকে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ কৰি দিব যে তেওঁলোকক অসমৰ জেলত ৰাখিব লাগে। পশ্চিমবংগ জেলত গ'লে তাতো তেওঁলোকে যেনে তেনে মেনেজ কৰি ফূৰ্তিত থাকিব পাৰিব, কাৰণ তাততো জুবিন গাৰ্গৰ বিষয়েতো ইমান মানুহৰ নলেজ নাই। গতিকে শাস্তিটো অসমৰ মাটিতে দিব লাগিব না। আৰু বাক্সাখনতো অসমৰ বাহিৰ নহয়। কাৰোবাক হাফলং দিছো, কাৰোবাক বাক্সা দিছো, কাৰোবাক চিৰাং দিম, কাৰোবাক নলবাৰী দিম, মঙলদৈ দিম। একেলগে থাকিলে আকৌ ক'ব যে ক্লাব কৰি ল'লে বুলি গোটেই কেইজনক একেলগে থকাৰ সুবিধা দিছে। কিবা এটাতো যি কৰো তাৰে উল্টাটো হ'ব, যিটো কৰো। গতিকে কি কম কওক, মোৰে দুৰ্ভাগ্য বুলি মই ভাবিছো যে ধৰি আনিলো, কোনেও নকয় যে গোটেই কেইজনক ৰেকৰ্ড সংখ্যক সময়ত ধৰি আনিলে, কোনেও নকয় যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভাল কাম কৰিছে। তাৰপিছত জামিন ল'ব দিয়া নাই, কোনেও নকয় যে চৰকাৰখনে ইমান চেষ্টা কৰিছে। বোলে ছিংগাপুৰত যোৱা নাই, অফিচাৰ গ'ল ছিংগাপুৰত, সেইটোও নকয়। বোলে ছিংগাপুৰৰ অসমীয়া মানুহ অহা নাই, এতিয়া ৱাজিদ বোলাজনক বাদ দিটো চব আহি গ'ল। ভাল কথাকেইটাতো কোনেও নকয়। সমাধি ক্ষেত্ৰ বনাব, ইমান ধুনীয়া কমিটি কৰি আমি আৰম্ভ কৰিলো।